so na odi apenidin because the credibility na sink and throw betwa du Canada Japan so nyina ne to ate no the credibility na sink enti obetwa ntro na wanya baabi e de ne na yesi sawa broni daddy Fred mama ngan chiro mese me kuta videos so the videos ya ka se videos adofonom audios and text messages and pictures bia wo Jimmy sem na wo ye no em say ye ntufo wo be ku Ghana man panyina animase ja akwade a wo dwene ho wo a wo be gu n'animase no wo de wo nchen no ye bosso a amanfo de omo sabe gu omutie so se wo manya bi hwa omo rebeko wo be gu Ghana na ezus ade bi ama ade bi emma ade de wa ye no ne ba bi empusu wo now say about 2 weeks ago obi onim no musan say okọ Toronto me that friend me te ha na the information ekuta me no e chan ya bobo ni say to say okọ Toronto Ghana for program amanfo address kama amanfo nyina wo ho ni ba wa ye wa sese ne ho kama wo musan say okọ tena ho no de be ne si ye okotna wa na Ghana for na wo nyina obi afa ne bag firi e ka ono nko ana oti table no eno na also de kwa adwendwenim se nipa ma wo kwan se bra be se wo mama mpanyini just like that sa wa broni se ma o kanyina wo bo oni ene evidence oni video oni pictures oni bi afa na na do e ya num guase e na ogu papa ne just like that na hwe obi a wo bo timika so mo the pictures beba now for the photocopies na photoshops and aba the enya no kware enemu nyina mu bi photoshops ahodro maye omaya person mo link na nado esu enye ye omaya person mo gu na anim asensu enye ye photoshops ahodro awo mo de aba oh na nado ne no mo de o ma hyeda oba akohwe no na bia se wabro you not baby na nado ti baby omo timi kura timi de eye na anu ye ilevia na nado kosa ya atare a na ehye na no de san ilevia obi ahu ye omutimi de no sa ko share ba bi se blame chese ne ma bi wonte ne ma bi ase se mo mu ade a wo si wo dwene wo ho se wanim ugu ase se wanim ugu ase o ma tie wanim gu ase nti obi gu wanim ase hawo na na de onde onima oni abusua wo sori a wo gu nanim ase nsem nya nokore no a wo de to no so tete no egu nanim ase kire Ghana man nyina no eno de ono de nka no ba wo de hawo se obi gu wanim ase nti hawo ofisa nko na onim nyansa meboa ana nko na moja ewo mu Gyimifuo ye ntufo ye betufo what I say ofisa nko na moja wo mu me that the friend ma me kan kire o my yensem kire adwuma. Do you know how long I've been a journalist and a broadcaster? I've been a broadcaster on the radio station. Those who know me, they know. For a long time, I know ethics of broadcasting. Mendesa Kevin Taylor, I wouldn't be for broadcasting. Ofiti ya obetinasi ana Jimini semunu na wodi. Enya na anu ya. Oh. Enka menim se Kevin Taylor krase no city o. Na se oba oko New York. Na osha Kevin Taylor pa na bema wo se bema ultimate na radio to dim penifo atem wo se yenya wa ne champion Kevin Taylor mpaboa buru bi pa mpaboa buru no ye de chokra wo nhye mpaboa buru bi pa na say hey morning what the way Kevin Taylor mpaboa buru bi na trousers bi a na hye no obeka se ye de nipa 10 kura wura man beko trousers we na obetena radio to be di Ghana penifo atem Gyimifuo ye ntufo abanfo sore na mudi we nmachi monko penhwe na monhwe leather shoe buru bi anehye no wa akra do se begu ti kra su we na mudi nachi hwe ma me ngan kire o me be ensem kire adwuma o ye nim ensem kire adwuma na kasa entinya nna ne ye be ye ma me ye tobe ye kasa ye di evidence ne ne ma tutwa enti me and fun too trimu say me that the Fred videos audios
Any text messages in the maybe I'm a war I make up one sem. Me the videos no baba to me page, so I'm on phone share. Because videos, a bit. Let me tell you, so why the videos, me must say oba to me the no pa na no hey. Double oba musa hey. Let me a video. Hey. This is serious. Wait, ubenya na jubia wo sha na wa tweka renta na wakoda na wadwero. Wobaw na no na enyasem keto awo Gyimifuo be Gyimpanifo atem. Made that different me what as videos no. Ye de ya ka kirew si ekuta. Na the woman say me va me to platform so say me chose me yensem chiro ni ena me obi am aye broadcasting ko busa kuma se obi aba ka kirew nya de ne aye radio adwuma na me de aba to page so say o man phone share but onsa ubehu ebe obi abehu na obi aso ni kwan obefa so ohu Gyimifuo wo o ba be didi na o ba be twantro atro na Addo so be twantro atro Ghana mpanifo so ye ka kirew ye tufo meaning crime, I don't know what she wants to achieve. The other person will achieve. Now, just say, when you are more baby good and Addo, and man say, now, Obeka say, a date be no crowd of Beka, or say at the same, and another birthday. Another birthday, month me for Bibi, after moon, who the money, what the Photoshop on Nancy Moon be, and I'm the Barbonting. Abrante and our judge, you say, Kevin Tilly. One only credibility, I say. Nanim na egu ase a ne ntro ne ne ma tantan wo ye no nanim na egu ase me say mo ba New York ba wo behwe ya ka re kra be ho empabo buru bi pa na chese wa dress ya manasi empabo buru na de ehye no brown wa ha down kaki brown na soro so soro so red na the color nyina na say ye to Kevin Telani and a mudina chichoka namsu kra or sekra befem we na mudina chi if you don't know say wa broni a wodwa na num na choka oni bibia fa na Addo hu what you say oni anything oni bibia na Addo jane hwe oni bibia ye ono anim de na ono wo bibia ono awonim o timi ko gina ba bi kura akoka se asuma sikura wa mame dokura ya firi ni mu wo ni modo wo ni modo odo ani de oni leti we ya untimi mfa ni pie okofa okunu ba Canada watim de na pie how many times what did she say them wonim na agu ase no obisi blue Mr. Kevin tell shoe no metima mo ahwe ba me mo ahwe na chiri na me de beto me page o mo behu blue shoe pa blue and a ladder me said yeah and shoe no just say why combination be match